Мана инаш спортивный, она ки барои молодежо додара. Так, аз аввали машин метунед бинед. Хтон дар кадом ҳолат қарор дорад. من اکه سستانی ماشینه چی گفته تو نمیتونم برای سوی بشنستم یکم چی راستای دروغه گفته نمیتونم بعد یا نایسوندگی نه ماشینه شونه که خیلی گفتم اما شمجه نایسوندگی نگاه کنیده بجایش که یکم عیب داشته شد اونجا ایکس کدگی کاغذ شما میتونه بینید مقصد کی وای کردگی درونش چی دوره یا نه ایشا خطون بینید و خلاصه کنید که چی دوره یا که چی کمبودی دوره кнопка старт стоп телевизоровая монитор камера она кожаный салон красный деталь лук як там айда это колонн бинеда мана оқи бош нақша ҳозир мегем чанқа гаштаги ва нархиш чанқа ҳай таълози шумо инҷа ҳам мо мехонем ҳам шумо бинед так 4 миллиону 200 вон так 2013 сол 179739 яке 3839 намқадар гаштагиай не характеристикаш ба фикрам ки хеле ҷоша алиш кардагиай ана икс кардаги лабовой ана дар ё краска хӯрдаги ё алиш кадаги ягон айзи завод бромадаги мабода ягон ҷош краска хира алиш кана иҷам отметка менанда ами ҷош алиш кадаги ана хай ана дарула ама чизаш ҳаст мултирур меган чӣ меган корочам хеле тамомеваеш кнопка ваеш خلاص نمیخواه دربارش میدونستم میفهمیدم عقل میگرفت گفتم دیگرش با خطون انترسواد میکنه این دریاقیب نداره که دریاقیب شاید نشان تیم اما قچه так К7 ана хтон бинед свети сиёҳ як свети хуб ана 2016 сол ҳозир мебинем дар он шава чӣ дорад отпечатка палец дорад ҳоишкадаи сразу скамка шоқиб коробка автомат хай намошака автоматана автомат механит так 47847 километр гаштаги мана состояниш так дарунаш чӣ дора мана телевизор камера задни салон фикрам ки корейский Honda Genesis Kia ҳамаш як паштивае кама как фарқ дора кожаный салон чёрный так мана скам кафеш бе мозгам да мана оқи бош так лук надора бинед хтон лук надора кане заводидиш мекунем дар калон ай заводид меша стопаш аст кондиционерш камтар кор кунад ки ҷа гарм бачида бор камка гармай ки чута баланди бадай чӣ хеле аст хай хилоси натаркада ваяш чанхай чия хилаш
рамаш ҳаст. Мана коғазашро зида шумо нишон метиҳам ки чӣ ҳунарро дора бо иҷо. Состояние машин. Мана так нархаш 16 миллион вон. Солишки новай қиматтар ма фикрам. Аз ёқим шама берун шама бинем кане чӣ хела. Багаҷою чӣ ҷое кадана ки интерес боша хай агонча ӯй мекунем. Оқиб шам кушоди хушро дида ай баъзе дига машина вообще инораме вообще калони хушро сабод напочад қариб ки пол немерава. Аҷибинаш. Светшам свети хуб. Так, я багаҷа викунем. Чӣ мега? Багаҷа биҷои машидако. Багаҷиш вишид метунем багаҷам проверка кунем. Багаҷам калони хушро. Ин полностью вая ба фикрам газ доро надора, ба фикрам бензин газ нест. Запаскаш қатиш нест, хай бад қар лозим то боша маслиҳат мекунем ки ой мевай запаска. Ина камера оқиб. Так, бо чӣ? Дискоҳош нормале на ай тараф бо хулос хела чизои соз доштай. Ана ҷош бо хеле доштай пардаи вай. Зор. Дарш сахт махкам нашуд. Ҳала состояние машин. Ака намедонам нархиш қимати арзона маро шагум 4 сол чанд сол 5 сол Тоҷикистонда нестем. Нарх навора намедонам чӣ хела. Просто бисёр бародаро хоҳиш карданд ки нишон тие видео куне. Вақт ёфта видео кардем, нишон додем. Кадоме ки вақтле гирифтане марҳамат. Хондаи Соната 2018 солош. Мана. Хелиш кунем. Состар. Состояние машин ба фикрам ки нави хубай. Пушт. Ай. Ҳама тараф. Заводской номерои корейскиш. Так. Ози мо медурем мебинем вая отпечаткам вай доштай палес. Тамоми чизои лозимаро ба фикрам ки дораи. Мана салон хутон бинед. Мана кнопка старт стоп. Так, давай заводить мекунем. 카드를 넣어주세요. Бача орех тестачи выпросишь к ним чизои ключоткадаги. Так, салон состояние салона мана бинед чӣ дорад чӣ надорад чӣ ки гуфтем хутон бо мефаҳмед одамои баақле. Кожаный салон сиёҳ оқиб лук надора так намаиш коробка механик автомат. Мана масалан бинеда ози масалан деда мезанем ё медонан ам ваяй ам механика ам автомат. Як дай хелшан кунем D1 мешава. Яъне ки механик автомат. Так, нархаш ози мебинем. Яка бикишемаш ки чота овозиш баланди бадай нафурид. Так, нархаш 13 миллион вон. Так 73000 гаштаги 73400 348 485 бахшиш ана ҷадам астай халас немиқача занабо салон оқибша метонем камера кунем бинем задинскамика як бор бишнем кане кушода чиқадар состояниш не аҷиб кушода хушро барои таксиам бачаҳо гиранд нормални нархш намедонам
خوبه یا بد، لیکن سستانیش کلان کنسنر ایجا شماش قایدوی مقصد که الکتروپاکت چورتا همش اما کوزی میبینیم یه بار گاز باشن یا بنزین یا اکثریت گاز هم ماشین ایجا نمیدونم که چی باشه. با فکرم که بنزین یک کدارونده چی باشه، نه بنزین دیگه اکثریت گاز استفاده میبردم. همچنان شما سه دور ماشین دوران همش قریب کی گاز استفاده میبرن. خواست سستانی ماشین سستانی ماشینه. باید دلشی با میبینیم دیگه شا